مگر میانن ماجن میانن بینن چھنا تعلیم اجتماع چھ امی خاطر پردہ داری یہ خاتون یہ قابل پردہ یہ قابل پردہ اور امس پردس اندر زینت تھم ذات پاک حضرت اللہ امس خاتون چھ ذمہ داری والمرأة رائیۃ فی بیت زوجها یل پنن خاندار تیار کرہن توحید و سنتس پہ کیازِ گژھِ نہٕ تیار یل پنن شر تیار کرہک درسگاہ گژھو سنڈے کلاس گژھو صبح فجرس مالس سۭتۍ مسجد گژھو خاتون چھ کمان گھر سنبھالنس اندر بشرطے کہ سانن ماجن بیٚنٮ۪ن گژھِ احساس ذمہ داری یہ ونکس تعزیت وچھو تعزیت چھنا گژھان تعزیت کیا بنو اس مصیبت رسم رواج اگر خاتون ات اندر استقامت رٹن رسمن رواجن کل ژٹنس اندر برہ پکن معاشرسی بہار معاشرسی سدھار اخ انگریز نفر چھ ونان if you give me a good mother اگر تُہۍ مےٚ اکھ رٕژ موج دِیِو I will give you a good nation بہٕ دِمہو تۄہہِ رُت قوم ییٚلہِ تُہۍ رٕژ موج دِیِو با پردٕ موج دِیِو با اخلاق موج دِیِو با حیا موج دِیِو أکِس رۄبہِ کائناتس کھۄژن واجیٚنۍ موج أکِس رۄبہِ کائناتس منگن واجیٚنۍ جُکن واجیٚنۍ موج بہٕ دِمہو تۄہہِ رُت معاشرٕ رُت قوم سُہ محاورٕ چھُنہ دپان مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم مرد یہ فرد سن تعلیم مگر اگر اکس خاتون اللہ تعالیٰ تعلیم خاطر سین کشاد کور یہ پور گرس تعلیم لہذا ذمہ دار چھو تھی یم تھی باسو اچھن ذمہ داری امس خاتون تہ ذمہ داری پنس گھر ول سند عیالچ گرچ حل حال کھور بناون پنن خاندار توحید پرست بناون پنن خاندار باریش بناون پنن خاندار افسوسن ونہو تہ میانو ماجو بینو یت کاسنائی واریہو کوڑیو نوجوان ریش واریہو کوڑ مالیو کاسنائی نوجوان ریش نکہ کس تناظرس اندر اہم دعویٰ ہے خوبصورتی ہوں یل ساروی کھوت خوبصورت چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ریش مبارک تھویت خوبصورت تم ریش ژٹت خوبصورت خاتون چھ ذمہ دار والمرأة رائیۃ فی بیت زوجها وهو مسئولة عن رعیتها امس خاتون تہ پگہ سوال پنس گھر وال سندس گرس عیالس متعلق در دربار حضرت اللہ اچھا ٹائم ون معراج کرنو اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرت آئی واز پڑھ امت چن خاتون فرمویک امت چو خاتونو باکرنوس اللہ تعالیٰ آسمان ہند سفر جنتک جہنمک مناظر آئیم ہاون مگر میں وش پنن امت چن خاتون ہند کثیر تعداد ناری جہنمس اندر دزن کثیر تعداد ناری جہنمس اندر دزن یہ خاتون خطر الارمنگ کت چھنا اکہ خاتون کور عرض دپن تات کیا وجہ فرمائس تات چھ وجوہات تات کم وجوہات گۄڈنیُک وجہ فرمائس تکسرن اللعن تو چھو کسرت سان ونن لعنت پاور اوس بان ترائیک دسترخان بچھوک بت لوگک شیرن فیوز سڑیو گو پاور یکدم ون موج ہے ات پاورس گو تیا بان پیو ات مز ہے ات بانس گو اللہ تعالیٰ بچائن ون چھن کرن دروی ہے ات کرن وین تو چھو کسرت سان ونن لفظ لعنت شر تل شور امین و تنگ معصوم بچ تلن شور ہائی شرس گژھن پھلن چیز پھستن چیز اللہ بچائن فرمائے تکسرن اللعن تو چھو کسرت سان ونن لعنت یل کہ نفر کن چیزس لعنت ونی حدیث مبارکس اندر فرموک اگر یہ چیز لعنتس قابل اوس تیل چھ ات چیزس لعنت نازل گژھان اگر نہ یہ چیز لعنتس قابل اوس کہین تیل چھ یہ لعنت واپس یوان یم صاحبن زبان لعنت وون یہ چھ بچس لائنے یوان لہذا گژھِ کرن احتیاط اجتماع چھ امی خاطر احتیاط پن زبان احتیاط پنس کلامس تکسرن اللعن تو چھو کسرت سان ونن لعنت وتکفرن العشیر بے چھو تو پنس خاندارس کرن نا شکر گزاری نا فرمانی ومبری اگر ام خاندارن آس نا کرمت سزر ان تو مین کت کنس لگو ام اصلاحی کت آسان اک دہ گوس مشت حد سا رودس ن یاد
رودس ن یاد اک دہ گوس مشت یکدم چھ موج ونان دپان نہ حظ مے ومبر لج کھکھڑت گرس مز مے چھ آرام وچھمت یت زا مے ومبر وچھ ددون اگر اکہ دہ امس مشت گو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک و تکفرن العشیر تو چھو پنن خاندارن کرن ناشکر گزاری نافرمانی یہ سبب اللہ تعالیٰ ہن یم امت چھ کثیر خاتون تھامت جہنمس خاطر اللہ تعالیٰ دین یہ جماعتس نجات اللہ تعالیٰ دین سانین ماجن بینن نجات آمین یا رب العالمین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ات پٹ کر بہ اختتام فرموک ترین صاحبن ہن نماز چھن قبول گژھن رب سند دربار بلکہ چھ حدیث کے الفاظ یہ نماز چھن یہندو کلو ہیوری کھسن بظاہر وضو بناون طہارت پردہ داری وقتس پہ نماز قبلس کن نماز جماعتس مز نماز یمن ترین مز فرموک اخ خاتون یمن ترین مز اخ زن اخ خاتون اخ امس تہ ون ہے موجی اے مین ہمشیرہ ژے چھ نماز قبول یہ دپان مے کیا چھ نماز قبول پڑھن تجم نا نماز چھم نا یاد وضو تگم نا بناون طہارت چھم نا پرد کرم نا امس چھ ونان ژے کورت سوری اصل طہارت تہ برابر پرد تہ برابر نماز تہ پڑھت ژے سیود صحیح طریقس پہ قبلس کن پڑھت وقتس پہ پڑھت مگر اے خاتون ژے چھت جائز اموراتن اندر پنن خاندار بنومت نافرمان بلکہ ژے چھت جائز اموراتن اندر پنس خاندار سنز کرمس نافرمانی ژے چھکھ پنس خاندار سنز نافرمان ژٕ ان تہ جائے نماز گہ چاشت پڑھت اشراق پڑھت تہجد پڑھت نماز تسبیح کم نماز پڑھت چین نماز کھسن چانہ کل ہیور لہذا اللہ تعالیٰ چھو فرماون من عمل صالح یس عمل صالح کر من ذکر او انثى مردو اندر کرتن یا خاتونو مستوراتو اندر کرتن شرط چھس ایمان گژھس آسن رب العالمین است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھس فرماون فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً بہترین پاک میٹھ مزدار زندگی بخشی ذات پاک حضرت اللہ سبب چھو شرط چھو ایمان سیت سیت عمل صالح امی خطر چھ اجتماع امی خطر چھ پروگرامات منعقد گسن اور بار بار چھ مسجد اندر مختلف علماءن خطبہن سانن قائدینن عظم طالب علمس دعوت دسمس یمو ذمہ دارو امی خطر تاکہ یل سانن گرن ماجن بینن کوڑن اندر دین گژھِ استقامت لبن ماج کوڑ دینس اندر سانن گرن مز بچ دین شرم حیا اخلاق کردار یل با صلات آسی موج پتہ آسی 5 وقت نماز پڑھت ذکر درود تلاوت کرت کھین چن تیار کرن برکت کیا آس ات عیالس مز کیا آس مٹھاس کیا آس امی ذکر سچ لطف دلن ہند قرار اطمینان یس خاتون پاکیزگی سان پنس گرس اندر پنس عیالس پرورش پنس گھر والس خاتون بناونس علماء فرماون عظیم مقصد خاتون کم خطر بنو اللہ تعالیٰ علماء فرماون ز مقصد پت کن اگل تسکنو الیہا یہ خاتون تو یہ مرد یمن اللہ تعالیٰ ونن یم باز آسن اخ أکس خطر سکون قرار گو یہ مقصد دویم مقصد گو یہ خاتون آس پنس گھر والس نیک مشور دیوان